Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghnā. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bacakan surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa al-ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yawma'idhin yasdurun Yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran khairan yarah. yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil Anda kita yang bernama Intiza Al-Ghifari. Baik, selanjutnya akan dikumandangkan perlombaan azan. Untuk peserta lomba azan dari nomor urut 1 sampai 15 silakan